Now, Akwaba, what friend me Adjoa search name, Mesrel. Now, wa subscribe to my channel. Nia notification bell also for more news. Kodi empanimfo emase wu nyina na wo hunu nyansa but asif say say nkate enyin no ojimi bom asesa nko ye niam bia ebabua ama nkwada asua bibia firi esedu nkate ha no esedu nkate ye niam a emma nkwada ehunu emfaso wo empanindie mu na ase enyin mu because the edikan was settle issue about the debate between John Mahama and Dr. Bawumia. Dear na wujina so a wo say o party no dear they will not debate a fool. Now you are say you are not referring to Bawumia because you don't know him to be a fool. So I said nkate ni nyansa nkobom so wajimi esa asem we ya wo kan ye no. Oyi obi oni nyansa nkobom so wajimi pa na wo kasa ansem no. And the brasso says a panimu eye nufia. Yaso pensuo di dware no. Because mo say mo party no de mo de enkwase asem a na agimi sem se ya kwase akeka saa na mo de betena saa so bi so. And the brasso say panimu agimi no ye no sakoda ye tia no sakoda. Enti owe se nu nketia. Asema wo kan ye no koda na dwene hu bi o sa wo nyansa wo sirimu a kaba usam kwase asempa na waka no na odo bia wa pese me jare mo tro ma se me nya na me mpon ye nya no ye nya se mu ketia me nya no ye ngwa na ye nya no adia se dun ketia kan adie ne beba wotirim na pani a wanya wonfie duru sei wo ma nti o ma te se yese wo yesa ade wonya agim bia ayim bia politics na go do level say hwe America dia o moye hwe UK to ato aba hwe akwan wonte say all kind of insult personal attacks gather people to insult leaders no mo man minister bi me da say me da se pa nya me hira ade o muye o ma we kwa wate mano ye o me on se me chi o se me ye o on se di metinya yawo no metinya yi na otwe ana bosu me si ho sa grofo we me no metinya tompe na mo tu se ya straight mungamu nyesa na ye face the country. First the country started here, me Felix, Sabato, any other. Oh, Munyai, woman, Munyawom, ye nipa e hosono. Na fe omo ye dominate. Ansana ye san Kenya ye ho. Ye na ye kabo mo se tem obekwa aga o ge ye di o matem ye no mo kone strong no ene ewen freedom fighters no. So bi do atemu a me nya ne saa. So be ka asem in personal tell like say don't get ya to jamis obaka foforo afoforo so beka ba umenye jimi fo say don't get ya wo na wo ye jimi fo ba umia woni minyansa me say ba umia ni nyansa me jana cross wo mfa so say don't get ya ene wo yire na o manyina say don't get ya me say me ne wakotia be hua minim say on message de minyada ana bro ana jai ana ya na majai ba hun ba kun so ba na wutie say media tem na ya nya botire din na kwansa na to go ase na hwe din tie say mani abre ameko no ya nya botire at the same time no ya to go ase din na hwe video na bebo no na ma entacho nya say o be pass it through no na ugofu say what utwemu na what say one word bi dabi ye ma amema mo ho so wo hwe me dem se mo do so and I know say mu dudu no atimase ti mu amontimase no o chew esi dun katia me say Bawumia enum nyansa se no wo esi dun katia no wajimi wo no asefo me say me ye me say me kokoma no so me do be sinche me be yaw yire no manko a
say your strategy did you at him when I won't win here. Me? What him? What is it now? I say, Kevin Taylor make corner so. What about the bush of also? Once on, I did maybe I will touch any of the fear the bush here. Yes, I know. I said, look at your Mrs. and he need not take Canada in the manner. Someone young one who Jimmy for whom cross it for. Me say, Mubi Wuma, Kuma, Sacrifice. I said, look at ya. Here, some man will move Ghana politics, 8 minutes and sustaining that. Kwasi ampani free Côte d'Ivoire. Abetra Ghana, abeware Ghana, be Ghana. Kwasi aba we dinachi. Wentimi anware Ghana, ay Côte d'Ivoire honmu. Ghana manum bia omo jiminti. Sai jimi fo we di mpa na woni mu antu di na tiko ko waren we. E di na wono ho. Akono ba na wase bi nketia ho. Ha? Obati tintonti udi mpa na ba utima tiko fo sa obama we se ko na wachi. Wa bodam. Wa jimi. Oko fa sa kwasa mpani yo beta free Côte d'Ivoire. E na betra Ghana. Amana be nya hoden. Se me fi sampa ofi wose. Ofi wose. He never try ensu na wo di nipa na ken kwasasem. Sa man we ene sa me jamfi. Ene sa otuko no ne. Otuko no kwa ize wadanti o da. Ene sa okuje to no no. Kwasasem kwa. Mukwa o sankrofo we una. Obi a wonwa party owner kwa se da bi. Ohwe hawa party no tie no. Ekwa ano ye den. Royce efe obewunu osu se the we are in aden the debate now ma we ejimisie the same thing I bet now say any fool can go to court e we ejire no now to court them ebo computer o say fool ni ba osu one say we ejire who be a big fool one say o kan asem no na say ejimi ya wase ba omia no me say ebeten ya ko maso wo yire no so wo busua so ama enche wo sa jimi no wo na beba so ba umia enye fu mo na mo se wonya ahwe wo yentro mo na mo di sa title na to no so ana mu accuse no left and right ana wo se mo mra monten na mo maye na Ghana fo ni na hu se wo yetrofo we ejimi se we ejimisie wosi wonye wajet muso wonye ana wosi okay sana tie dia sese menye enti sana tie dia majet muso majimi me yentrofo enti bramonte na be prove me atoro na wosi me di ntoro no we entokwa tokwa be ne wo we mu ayo se nipa de se nitimi trase ekesha na dwunu mu se Vice President, sitting Vice President, John Mahama Najimi o, me say I know there. Ye nim bako ni bi John Mahama na ye jibifo kwasiampani. Wo sini wonni na ye kwasampafo ye jibifo. Wo yire ena ye jibifo ye kwasiampani wo ma no na ye mmoa. Me say se musim be di atem say ya yes you be face mu say ya wo ba ku be di atem bie ba be you we do bi wo di atem di ba be atem du ya bre ade me say wo kwasi ampani Mahama no kra wo Jimmy for Mahama no kra se o da mo so na mo kwatra na se mo dwene ho convince ni to Tanzania wa ho se belu wona no o si